مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الشيم مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الشيم selamat datang Ramadan bulan penuh ampunan. Awak, tak payahlah menghafal sambil berjalan. Jom, kita cari tempat duduk. Jom. Jom, duduk situ. Tadi awak hafal surah apa? Nak saya tasmikkan? Boleh? Saya nak hafal surah Al-Ghasyiyah 1 sampai 10 dulu. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Sadaqallahul Azim. Awak nak saya tasmik surah apa? Bolehlah awak tasmik saya surah As-Sajdah ayat 6 sampai 10. Boleh? Okey, saya baca dulu, lepas tu ulang tau. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون صدق الله العظيم. Al-Quran di hati.